Hayırlı gün İsa Müslümi Ferit Zaripov koleksiyoner samovarlar jiyuvchi. Men 20 yıl elek iftar şirketga qunaqqa tushgan edim. Anda bek motor zotli samovar ko'rdim. Mening shundan birinchi samovarim shundan boshlandi. Mening kolleksiyada где-то 300dan ortiq samovar o'zida qo'lda. Men samovarlarni turli yerlardan jiyam, Qozondan, Rossiyadan, Yevropadan, turli illardan, Pribaltikalardan, O'zbekistondan, Qozog'istondan. Mening kolleksiyada bek siyrak samovarlar bor. Shularning birisi Nazar Lisesi 1778-yilda birinchi topqir ofisial samovar fabrikasini ochsa. Onun samovarlari nasionaliy dizaynni Rossiya deb atalaydi. Anlar menda bek siyrak samovarlar, Maliklar, Vanikinlar, Pekinniki bor va Varşavada ishlangan fragment samovarlari bor. Bizim Tatarda endi bek yaratib chay ichsalar. Qozonda bilan masalan ichimliklar 15 so'm bo'lgan. Chay ichu 150 so'm bo'lgan оборотda. Bizim Tatarlar endi bir o'turda 7-8 yoshga chay ichganlar. Bizim Tatarlar bek yaratib chay ichganlar tarixiy ma'lumotlar bo'yicha ular oqchalarini, naloqlarini to'lay olmaganlar, samovarlarini zalogga qo'yganlar ham so'ngdan oqcha yeb, yo'g'adan olib, yo'g'adan chay icha boshlaganlar. Tatarning eng zotli, eng motor samovarlar bo'lgan. Samovarlarning baylari 9 so'mdan 200-300 so'mga qanday kelgan. Patsha zamonida 5 so'm turgan. Bizning avullarda bek yaxshilab chaylar ichganlar, to'ylarda samovarlar zotli boy kishilardagina bo'lgan. To'ylarda, majlislarda ular bir-biridan olib turganlarda ham yo'qdan kelib berganlar endi xo'jalarini. Avul bo'yicha shulay turib samovar o'zining to'garak bo'yicha yurgan endi. Bizim Tatar bistasi esa bek uzakdan turib endi. Bizga bunday bek borongi boylar turganlar 80% barobar bizim eski Tatar bistasida bo'lgan. Hozir bunda endi administratsiya zaniyalar. Bizning abilar, babaylar уже yangi rayonlarga ko'chib keldi. Ular bizda yakshanba yo'l kunlari qunaqqa keladilar. Samovarlarni ko'rgan bek sog'inib esga olalar. O'zlarini har birisi o'zlarining tarixlarini so'zlaylar. Anar binolarga har bir samovar turida so'zlab beraman. Mening kolleksiyada bir qiziq samovari bor. Azimovlar samovari, onu İsmail abi menga bo'lib ketdi. Bu samovar 1,5 litr yarımlığına şor formasında endi. Bek siyrak samovar Alinskiy Zimin fabrikasında ishlangan. U o'zining родной nikeli, o'zining bir tug'an nikelinde endi restavratsiya yasalmagan. Bu samovarni ati babaylarimiz bilan birga kichkina vaqtda chay ichib o'tiradi deb so'ylaydi İsmail abi. Hozirgi zamonda bizda endi sovet zamonida banka formasi bo'lar, ryumka formasi bo'lar. Hali har bir fabrikada 100dan ortiq forma bo'lar. Har 100dan ortiq forma bo'lar, tulpani bo'lar, vazo granionli bo'lar, krater atala, yaytsom atala, valinik har turli samovarlar bo'lar. Menga har bir samovarning o'zining turlarini restavratsiya yasab bek qiziqli bo'lar. Har bir samovarning o'zining formasi bo'lar. Lekin birinchi samovarlar o'zini tortib turasi временный samovarlarga qaraganda ularni restavratsiya yasavi o'zine bir qiziq, o'zine bir yaxshi shug'ul. O'zingni shu dunyoga kirib ketasan, shuni birinchi zamonda his etib, shuni kirnabgina cho'kib payat etib, shu restavratsiya yasayman endi. Mening kolleksiyamni har vaqtda выставкаларga chiqam, sabanto'ylarga chiqam, 30-avgustda chiqam, Moskvaga borganim bor, Ulyanovskga bordim, Yoshkarlarga bordim выставкалар bilan. Yekaterinburgga bordim, turli avullarga, vayishlarga, Zinadovskaga shulay turib, men samovarlarga yasarga chiqam endi. Qiziqsini bor bilan 22-may kuni karavan bo'ldi. Onda karavanda тоже samovarlarni ko'rsatdim. Onda bek motor zotli motor samovarlar bor. Xalq kelib qiziqsin. Bizning Tatar xalqi bitindi u
şey bilen çayçı birge jılıp avlara koytka bütün simya bilen abi babay ulları vunuçklары bilen birgeler bir tatar halkı yığılışıp birleşip şeyler işebiz. Anda sabaduylara koytkaz beylemlerde yığılışıp bütün tarihlerini silep yaşaklarını iske alıp şulay ettirip tatar halkın samarlar birleştire indi. Mine bu da şar bilen işlengen uşar ettirip mına kiçkinegine burunları, neleri, ayakları indi. Bu Aleyşkin izimi samavarı dep atalayındı. Meskevde işlengen. 1 litrda 700 gram şul terep ama. Yulga alıp yergenler kiçkine samavarlarını. Yulga igayis dep atalgan. Yulga çıkkanda Samavarның ismi igayis. igayis formasının ismi. Ну, kiçkine samavarlar 1 litrga litr yarım igayis dep atalgan. Mine bizim bu paxotny samavar dep atalayındı. Yul yerüçiler elek bit maşanda yergenler. Urun az bulganda transtasta otta yergende samavarlarını mine bulay ettirip kranlarını olup kuyganlar. Oluna kranları. Onun ayakları тоже oluna mine ettirip oluna da bir yerge yaşka yığanlar da kiçkinegine ettirip uşulay ettirip urun ozal için yulga olganlar. Bu indi yulçı samavarı dep atala. Bu 8 çalıklı bulayındı 8'de mine 8 grandı dep atalayındı. Ул kullanırga bugün de kullanırga bula. Mine bunda bizim zokkuna kullanganlar naki dep atalayındı duşkun oturgan. Bu kulda çüküp işlengen samavarlar. 1870 yıllar teresinde işlengen bu samavar. Bu büyük sirak samavarlardan birisiydi. Moskovdan alıp kayttım. Moskovdan iptaçlar zvan ettiler de ne şunday samavar var. Agar tilsinken kelip ol dediler. Özüm barıp Moskovdan alıp kayttım. Mine monday tarihi samavarlar neçe so'm? Bu tarihi samavarda türüsü bulayındı bizim. Dünyada ilk kıymetli samavarını satkanlar 845 bin euroga. Büyük zatlı samavarlar 2003 yılda 300 bin dolarga satkan bulganlar. Olar endi birden bir işlengen, maxsus zakaz bilen işlengen, maxsus ittirip. Şuna göre onun beyeleri samavarlar şunun beyesi şundan arta onun sonu az bula. 1-2 su için işlengenge göre sıfatı bilen, materyalları bilen ellerini ayrılıp durmay. Bütün samavarlarning sıfatları ele bik yaxşı yasaganlar indi. Bik matur exemplarlardan birisi var. Bu kuldan çıkış bilen işlengen 1860-70 yıllarda işlengen samavar. Tuluda bunun gidiydi 350 miligram 350 gram объемы бар indi. Bu samavarның ismi igayis dep atala. Formасы овальный кувшиным. Mine bunda bile көресіз kul bilen çıkıp işlengenler. Master oyga где-то 6-8 samavar naşı algan. Mine bunda kul bilen işlengen çıkıp bütünesi, mine kul bilen o alıp formunu taşıtkenler de şunda koyup da biraz ettirip formaya koyup biraz çıkıp işlegenler. Ablar indi teki litiyo dep atala bunsun. Ayakları bu litiyo, bunları kul bütünesi kul bilen işlengen. Mine bunun karonkası yok idi, men de karonkasını özüm işlep berdim. Bizim Rossiyada revolюция halde 1300 master bulgan. 1300 samavarny fabrika bulgan endi. Masterlar көп bulganlar. 1823 yıllarda Nazar Lisitsinin 250 samavar işlegen yılga. Endi 1874 yılda уже samavarny прессовая машина açalar. Olar машина прессовать etken штамповальный машина yasylar. Kapkaçlarını indi olar elek mine buların çıkıp işlegenler bitildi. Bularni indi уже mine litiyo bulgan ili штамповка yasaganlar. Mine musun тоже üzerine forma koyganlar da indi şulay ettirip iki yoktan штамповать etkenler. Bu уже 1000 Suşa xatli 1010-14 yıllarga
Yılga уже 600-700 мең самовар жасаганнар Тулыда, Россияда инде. 10-нче гасырларда где-то, наверное, где-то 3000-4000 мең самовар ясалган йылга. Володин деген генә фабрика ачкан Күкмөрдә татарлар булмаган. Безнең татарлар 60% бик крупный городах җирдә, зур шәһәрләрдә торганнар. И безнең сәүдәгә 60% татар сәүдәгәр белән заниматься иткән. Безнең татарлар 6-7 тел белгәннәр. Алар төрле илләр белән, Средняя Азия белән лимтә тотканнар. Безнең татарлар сәүдә белән күбрәк шөгыльләнгәннәр. Чотмин күбрәк китә башлады. Безнең бик иң кызыклы экспонларның берсе самовар Братья Шагдатов дип атала. Система Парижский инженер Парижский уйлап табыла. Менә безнең самоварның крышкасын ачабыз, әкрен генә. Аның içində бик кызыклы гына безнең колба бу менә килеп чыга. Монда безнең элекке самоварлар кебек монда поддувал җилләр юк. Бу менә içində менә күрәсез içi буш. Самоварны булай итеп куябыз. Колбаны әкрен генә борып беркетәбез. Бу самовар нәрсә белән аерып та калган самоварлар белән монда күмер белән дә ягырга була. Спирт белән дә ягырга була. Һәм керосин белән дә ягырга була. Буның системасы менә монда 2 поддувал атала. Поддувал менә атала. Менә монда поддувал бул, поддувал менә монда хәлдә килә. 2 яктан. Монда без утны кабызабыз. Күмерне hava yılına, жылы hava üskö күтәрелә. Hava күтәрелгәс, салкын hava менә 2 поддувалыдан керә инде. Шуны сулай иттереп бу безнең яңа системада самовар була. Бу самоварның бик кыйммәт була. Алар 4 кенә ел эшлиләр. Иң арзан самоварлар где-то 35-40 сум тора. 4 кенә ел эшлиләр, алар шуннан соң инде башка эшләмиләр. Сорау бик кыйммәт була. Сорау булмый инде. Иң борынгы самоварларның берсе безнең чайник самовары атала инде. Birinci самоварларның формалары менә шундый бик матур булмаганнар. Безнең атала самовар Назар Личистныкы. Ул 1778 елда самоварный фабрикасын ача. Бу самовар эшләнгән где-то 18 гасыр ахырларында эшләнгән. Менә бу самовар кулдан чүкеп эшләнгән. Аның формалары менә нинди коронкалары нинди матур төстә эшләнгән. Аның капкачлары беренче самоварның капкачларында пар чыгарга тишекләр дә булмаган. Әнә ручкалары да агачта куймаганнар. Аларны белеп бетермәгәннәр. Менә матур эшләнгән. Капкачларның формалары да үзенчәлекләре. Bizim bu samar bik күп bu самоварларны чистартырга ярамый. Аны без юдык кына, ул бу коллекционный бәясен югалта, чистартылган. Аның içində bizim бик күп кенә душкыннар утырылган, бик кенә күрәсезме? Бу заманында иң арзан самоварлар 9 сум булганнар. Мин белгәне где-то 200 сумга хәлмәгән самоварлар. Патша заманында от торган 5 сум торган. Самовар бик затлы, бик кыйммәтле бай кешеләрдә генә булган инде. 18 гасырда әйтеп киткәнчә менә Назар Лисицының где-то елга 150-250 самоварны ясаганнар. Бу самоварны бик кыйммәтле була инде тарихи мәгълүматлар буенча. Бу самоварны күбенчә безнең минем кебек коллекционерларга сатып ала. Моны тормышта кулланмыйлар инде. Бу матурлыкка, затлыкка гына кулланыла инде. Хәл менә мисалга күрсәтәм, икенче самовар, бу самоварыбызны уже бу самоварыбызны кулда кулланырга була. Менә бик матур самовар. Бу ваза гранённый бу атала 1850 елларда Мәскәүдә Пекин фабрикасында эшләнгән. Бу самоварны махсус заказ буенча гына эшләнгән. Моның литражы 10 литрлы, ручкалары, прихваткалары сөяктән эшләнгән. Самоварыбызның составы латунный атала, жис һәм көмеш белән йөгертелгән. Бу бик сирәк самоварларның берсе инде. Патша заманында где-то 200 сумнап торган мондый самоварлар.
Bu samavırlar bik zatlı sirek bulganlar. Onların samavır çıkartı bik ağır bulgan bitinde. Bular toki Moskovda toki zakaz boyunca maksus zakaz boyunca gınaşlanganlar. Onlar tege stuşsi dip atılayındı. Bik sirek şuna kuranlık beylerde kıymet. Например, bu samavar indi bütün kişide bulmagan. Atulda biti bulgan kaç sıfatlı samavarlar. Ne olar bik kup bu bik kup sonda çıkarılgan. Şuna göre onların beyler bir kıymet tugulu. Bu samavarlar kebek. En matur exemplarlardan birisi bu Yayso dip atalayındı 18. asır altında işlengen samavarların samavarı. Bunda 100%'lı bakırdan işlengen bu samavarlar. Bu kul bilen işlengen Moskovda. Maxsus zakaz bilen indi. Elektriski samavarlar bilen kömür samavarlar nereden ayrılıp tura? Elektriski samavarda tınlangına жылыта. Halk aytmışı var bitti. Tiri su var hem öyle su var diler. Samavar koynaganda truba içinde onda truba içinde bine truba bula жылылык bütün truba boyunca kile жылылык. Hem koynaganda жылыдан кислород образуется. Кислород бile hava кислород барлыкка киле. Шул кислород барлыкка килгәндә суның тәме була. Потому что su тәмле була. Менә шуңа күрә күмер самаварыннан чәй эчү тәмлерәк.